Inače, 16-torica odatle će ići direktno u finale. To znači 8-orica iz grupe A i 8-orica iz grupe B. A u toku sutrašnjeg dana će se odlučiti koja trojica će zauzeti mesto pored njih u velikom finalu. Odlučit će koš razlika. To znači da se neće igrati baraž. Dragan Bjelica ubedljiv u prednosti. Čekaj, stani, šta se dešava? Some good ass cigars, check it out. Hey yo, midnight candlelight fiend with diesel in his needle. Queensbridge leader, no equal. I come from the will of Ezekiel to $5,000 bottles. A ovo ljudi, ovo zvuči kao da se tražila karta više za ovaj meč, ne znam zašto, ali dobro. Dao je sinoć do njega, ovdje. Obrad Milićević se plasirao u drugo kolo grupe A1, a Petar Kovačević i Nikola Todorović igrati sledeći meč iz te grupe. Samo se dogovorite oko majice, momci. Dragan Bjelica se plasirao dalje, bravo, svaka čast. Aleksandar Solović, Vladimir Branjković, Ranković igraju sledeći meč. Dosta poznatih faca od prošle godine. Pokušavam da provalim da li Filip što nosi ove rukavice ima auto aim sa njima ili je bio u pljačkici sinoć. Marko Cvić iz grupe B1 ide dalje. Miloš Ivanović i Nebojša Ćirović igraju sledeći meč iz iste grupe. And I feel mellow when I watch the girl play the cello. Hello to all my fellow
jet like we used to say. Shoot the best shot. Ilija Đorđević u prednosti od pola koša. I definitivno Ilija Đorđević ide dalje. Dejan Ilić, Aleksandar Imšir. Ilić, Imšir, izađu na teren. Ilić, Imšir, dogovorite se samo oko majici. Jedan mora tegiti, jedan sivu.